bayel yalik te pisiltik yalsich anotik te diose shik. Spisil te answinik kawile yalsich an Dios shi te answinik etike. Pero piña yalte skopte kahwaltike. Tanto primera de Juan 3:10 yalte ya hichias chiknah mach atik a te yalsnich na Dios sok mach atik a te yalsnich na te pukuje. Spisil mach amaba yaspas te bintok tapasel sok te me maba kusha yaita yotan te hermano mayunuk Dios tukel. Aunque yaskuis batas nichan Dios, pero te me mabak ushia yaita yotan te hermano mabas nichan Dios nichan puku. ¿Cómo te nichanile? Pues hay billich be testate, pues pajal sok testate. Tejate te yagadagil hay video ini. Puerza hay bina wich be te atate, puerza tema pajalat sok te atate. Y de static te Jesucristo ashlek yotan stukel. Hayun te jate, puerza yaskante leka wotane. Tabanti segunda de Corintios 6:18 y altea. Hoon atatonik yashkohon haesh achishkere metikun yashkoesh shite kahwaltik te spisilia shuyune hayun te meja tate diose fuerza yameskante leka wotan te leka talel hichme yashchiknate hanishmero snichanata de diose snichanat ahwalil príncipe español o princesa yaskan yashchiknate haat te mero snichanate ahwalil te dios te pisil binyashuyune pasatulan ais ushulawotan chika mantiayat y hichme yashchikna te mero hatat te diose y te hasnichanat te ahwalile yamashchikna tawatel te ais ushulawotan chika mantiayat.